the routine. So the cooperation has been at high level and it had surely brought harmony and peace in the district. Kadira vile muntu akugonza enkurakurana ya abantu bona. Kwa birejiri ya movement enjiri ya President Museveni no Rachel ningonza kusaba omukasumi akutubire tumazire kutongoza PDM akutubire tumazire kutongoza okuhereza abantu sente za PDM no Rachel ningonza kubasaba tuzikozese kurungi abokuba government emazire kuteka mu sente nyingi mu district emu ya Hoima district ni munywani witu Kadira genzire bitu ni nsaba district executive na stakeholders abandi nkanyowe RDC nabandi inyonywena katukwatanize turore ngu district yitu egenzire, but to request for continuous cooperation from the community, the district and the country at large. May Kadiri's soul rest in internal peace. Amen. Hawire buno kumbagambirege nti mudini y'Obusiramu omuli mugono gwemeraho hagati y'okusara guba guli mufu. So munyikirize tusale tugenda kwazina hokwabe tukweta baroho. Akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله أكبر. Kanisa emirimendiyo na gwa kutaterekereire. Habwire buno munyikirize nyete president wa Ulga niyo Uganda Local Government Association. Hari abebembezi ba chairman na ba speakers baitiranira kubani bahanura local governments kandi omugenzi Kirungi kikwika buhika chairman ataikara wenka atemera wenka kandi nkusaba tutatera amabega kandi hati ibintu bihindukire tente no hati niyo tenti ya chief mona so nkusaba twemere hano na ba chairman rundi na ba members abasaba Ulga muije president wa Ulga na garaga habwa okufa kwa member wa Ulga kandi program wenu hati niyo genda gisumikaniza kyonka in total mwine dakika 5. The auditors here present, both serving and former ministers, the honorable members of parliament, representatives of Bunyoro Kitara Kingdom, the RDCs here present, Hoima District Council, the Vice Chairperson, the District Speaker Hoima, and other district speakers, members of the District Executive Committee Hoima and the entire Council, Chief Administrative Office and the technical people, and the team that make up Uganda Local Governments Association. I invite the Vice Chairperson Hoima to join us, the District Speaker Hoima and other district speakers to join us as we deliver our condolences. First of all, ninja kusaba otomuno mukamu waitu atwara ba chairman bona na mwira ba ministers baitu ba MPs abantu bona mu biti abali hano kandi teberwe abembezi baitu mu dini y'Obusiramu ne erugibwe bonyineka Uganda yona ba chairman abagaruke mu kisanja kya kabiri tulinka 20 balabiri na basatu to be exact. Orufu orutoire kadiri rumwibire buiba kandi rukayija rumwetekanize ataina no kuyindulira no kuyirukira na baire ha senior accident ne motoka baira ataina okusobora gihugulira bakwa kuna beraliye byoma na kune byoma haksaru orufunde rukanyagwe orufunde rukaigari titwaire mugisa go kuyindura okadiri rundi kumutwara mu irwaro habo kuba icyo nabantu abali hantu baita kusobora kulema kujanja bakadiri buli kirompura ne bagamba ruhanga takora nsobi baitu kyali rompurira mumusajja muna agamba ruhanga aliza abo busasi wingi kadiri utukubazaho buli kimu kiona munsi mune Kirungi obundi kiziraho ne kibi buliremo bugambo bukuchimita kadiri abaire muntu ayino mubiri no musayi nasobora kuba ebindi bitaro basire Kurungi baita abwire buntu ina kumuganyira habo kuba rugendo rwaruhikize icho rwaitu rukyali tumanye turarumalira tuta tusakubaze bigambo bingi baita bakaire tituija kurandaika baitu tuija kumwijikaho ebintu mukabini abereno mutima gwa kabalega abantu abamo buhawo tipo ne bairuka kwesereka mabega ga RDC kwesereka mabega ga kao kadira berata kutinisizibwa abayirali musajje manzi Kirungi chairman waitu wa Kiryandongo Munyoro Ntairawo Charles akabamo
kutinisilizibwa achiremo byakoze byona yagamba kangiraho twina kyogamba tukusaba mukama ruhanga amuganye bitaro basire kurungi amuhereze kimuro kyo businge omufakati guma nkabaho twagenda mbale twakuswera gumira mu makago mugenzi kandi warabaho bukocha abasajja tuhiga muno bwarabaho no bwana bundi bukumakume musayi gwa kadiri nebigambe ebyo kankangiraho pereze vice chairperson ayongereho ebigambo bindi. Vice chairperson ni nkusaba introducing aba chairpersons abalhano omo nyoro leaders tabaro chairman Barara. All protocol observed. Nyone banyeta leaders tabaro. Hariyo hundo aramuno omugambirizi anyisire ibara elobute bengwa tubukabayire kubaho buri muhanda